Halo Jawahir, halo Syekh, halo Miwa, halo Din, halo salam juga Valen, halo Lijam, halo Sky, halo Valen Azra Haidar. Aduh. Malam ini juga ada Copa America sama Euro ya, final cok. Gelok. Final bola. Bentar. Kita klaim dulu nih. Klaim dulu nih yang enggak jelas ini apa, cok. Celenteng. Apa, cok? Trial. Pencet aja. Bentar, sabar. Tuker apa nih? Nostalgia progress tiket. Chat aku di TikTok dibalas sama Bang Ren WK. Iya, baru kebaca ada notifnya. Ada VIP, ada gratis. Hai juga Lin Mei, semalam sampai jam berapa? Sampai jam 4. Halo Bang, apa kabar? Alhamdulillah baik. Bang, mabar aku cari nama. Aduh. Kau yang nge-follow aku ya. Yang nak ikutan main tinggal di follow tuh ID call. 916855551. Tinggal di follow, nanti ku follow back. Halo juga dunia R3. Bentar, ini catatan orang-orang mabar kemarin. Thousands of wishes form thousands of butterflies, and they all blend into my lantern light. Tuh ya. Yang VIP tinggal itu tuh. Masih banyak nih, naik Fury 11, Q19, Silver Fox 1, Papito 1, Askak 3, Dipsy 2, Nagisa 12. Siapa aja yang mau ikut? Tinggal request masuk sini. Kenapa nggak di akun mau kau Bang? Kayaknya mau main dia nanti. Mau dipakai sama dia. Ting 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 ting. Aduh, yaudah kita buat rame dulu kali ya. Tunggu udah rame baru mabar. Lagi low streak cok. Di akun si Moka tuh lagi win streak. Kemarin win streak 7 sih. Gila loh. Mabar sampai pagi bisa-bisanya win streak coy. Bener-bener gak disangka. Bisa WS. Di saat sampai apa tuh pagi gitu mabar. Gak sampai jam 4 lagi Ren. Ikut Ren. Aduh, aku solo dulu deh ya. Habis ini. Sepi atau masih ramai kemarin? Sepi, pada tidur kayaknya.
Oi, kenapa oi? Ting 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 ting. Wait. Solo dulu, first game solo dulu. Ramein dulu. Kalau udah rame kita gasken. Serius kemarin sampai jam 4, iyalah. Sampai jam 2 bang, sekalian nunggu final, buset. Ikut berapa bang, aku masih epic 2. Satu game 5k ya. Atau nak free juga boleh. Tapi kalau free cuma boleh 1 kali. Duonya anjing mulu dapet nih. Ya cok. Aduh ampun aku. Gak jelas. Udah dari WS itu ketemu duonya gak jelas terus. Aneh banget. Coba kalau menang WS 9. Bismillah WS amin. Halo juga Apin. Upin Ipin Apin. Pakai Xavier bang. Kok solo Ren? Ya game pertama solo dulu. Biar rame dulu nih. Males nunggu di dalam room nanti lama. Halo Iin, duo kalau nggak coklat pasti perak. Iya cok, apes banget. Kita trio sama Legisep menggendong ya. Asulah, main solo pun tabrakan roll tai. Goblok lah. Cok. Gak jelas. Your team is banning. Ben apa dulu nih bentar. Please ban a hero. Hayabusa udah di ban. Roger coy ya. Roger udah di ban. Your team is picking. Xavier cok. Up gua anjing. Woi, up gua woi. Astaghfirullahalazim. This time, Astaghfirullahalazim. Bodo amat lah, gue main Serena lah. Guna main Serena Sky Piercer. Bang terima pertemananku. Ya abis ini lagi main ini. Tadi konten Nana Mania ya bang. Iya. Oke banget tuh Nana Mania Almit. Adit XP bang pakai Arit. Yang mau request hero cek deskripsi ya. 1 mage 10k, selain mage 20. Trio atau duo lah Ren, nanti deh. Abis ini. Spirit blooms. Iya sabar, lagi main, nggak bisa fallback. Semuanya pun ku fallback nanti. Bukan kau aja, semuanya ku fallback. Nova aja bang. I didn't cure the pain. Udah dipakai lah cowok. Main romer aja pun nggak dapet, ini titit lah. Bodo amat lah ya. The hunt begins. Please pick a hero. Bodo amat tai. Rebut-rebutan dah sana. Ngepick mage nggak di up, ngepick romer juga nggak di up. Tremble in my presence. The enemy Oke is bang, picking. rollku. Apa rollku? Fighter, Valen. Nova aja bang. Melisa bang. Ini aja lah. Lesti melesti. Need some stitches? I can Maksudnya help. Melisa tuh.
Woi, 4 mid lane lo nih. Tabrakan roll 4 mid lane, 1 mid lane, S2 mid lane, S3 mid lane, S5 mid lane semua. Oh ya, roll gue udah jadi jungle tuh, ingat. Ini gara-gara mabar nih, roll gue berubah jadi jungle. Gara-gara mabar nih. Kalau nggak Lesti pasti Mi. Waalaikumsalam Jade main HP Brenas atau SRG Bang. Nggak tahu sih, gua nggak pantengin, nggak nonton sama sekali. Besok sekolah bejir. Gua hari Kamis, sekolahnya Senin. Ya besok Senin udah pada sekolah kan. Udah cukup liburnya. Liburnya. Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Wilderness. Smash them! Warcry. All troops deployed! Victory is the only option for the Warcry ini future of bagus our sih. world. Nonton bola nggak? Nggak tahu. Kalau ngantuk ya tidur. Paling nonton Messi doang nanti. Engaging stealth. I'm in complete control of the battle. Good game! Engaging stealth. Asu. I will shatter. Kena Aura's lo ambitions minionnya with the tai bullet emang. of hope. Gigi cok. Gila sih GG sih. Request backup! We instructors do more than just Nice. Franco dapat terus lo tadi. engaging stealth. Enak nih, ini Franco idaman nih. Don't stray. Kemarin live-nya sampai jam It's berapa light. bang? Aku ketiduran sampai jam 4 subuh. GG tanknya, iya gak tahu dah pokoknya jam 2 gue liat dia masih live. GG tumben nempatin janji kemarin. Iyalah, Engaging sebagai stealth. cowok kita tuh harus nempatin janji cok. Apalah coba ada di zoning di situ. Goblok bener cok zoning di situ. Repulsor. Engaging Oh, stealth. is not ready. Bu anjing masuk semua damage asuh. Mati lagi gua nih. An enemy has been slain! Gather up the turtle! The students of Salric Academy are my pride and joy. Repulsor. You have been slain. Gila cok, sumpah. Still hope. Itu sekarang lo. An enemy has been slain. Aneh lo. Humanity Mau will never surrender. sumpah aneh banget. Gather up Terus the sekali turtle! dibilang. Engaging stealth. The enemy has slain the turtle. Engaging stealth. Ally has been slain. Bentar. Enemy missing. Engaging stealth. Offside banget cok dari tadi. I can Melisanya already bener dah. tell Fanny will make a great instructor one day. Asu kau. Oh, gak bisa cuy. I never miss my mark. Gak bisa macam tuh ya. Dia lebih unggul kalau Knowing masalah when high to ground. Jauh retreat banget is dia an cok. important skill to Apalah learn. kayak gitu pasif ya. Aduh. You're just another target to me. Ih, Initiate retreat.
Ngeri-ngeri sedap. Not ready. Distance is just enough. Untung udah mati coy. Mau dapat assist gua tuh. Gak dapet tapi. Udah telat. I won't let a single ender escape Alah, my nyolong. sights. Apa nyolong bab? Langsung Sky gak tuh? Layla can be a handful, but few students at the academy are as hardworking as she is. Dah, tai lo boneka santetnya. Aduh, ada emaknya datang. Halo Levino, ngerugin gua banget asli. Modal Warcry doang sakit ya. Iya, cok. Warcry itu udah kayak lethal. Don't get distracted now. Aduh, salah hit lagi. Gila. Dapat. Pasti dari tadi cok hooknya. Keren banget hooknya. Aduh, masih game pertama nih, oleng banget nih. Humanity will never surrender. Oh iya, gue lupa ganti jadi lethal nih. Did this just come in from R&D? Gue kemarin main lebih enak pakai lethal lah kayaknya. Gak bisa nyicil dia lo jadinya lo. Concentrate. Let your body and mind be calm. Makan bang. Ya salah. Engaging stealth. We will not let the will of the planets determine our fate. Kusminnya gak sih? Repulsor. Engaging stealth. Udah di sini aja lo orangnya lo. Engaging stealth. Tai. Engaging stealth. Sakit cok, nyicilnya tuh sakit dah. Engaging stealth. Dibaca tuh bang, bacalah komen. Lagi main ya Allah, mataku cuma 2 bukan 8. Don't stray from the aspirant's light. Battle spell in cooldown. Iya, RRQ Alfarizi nanti, sabar. Battle spell in cooldown. Di sini apa sini? We instructors do more than just teach. We instill. Tai lah depan mata gua ulti ya. Astagfirullahalazim. Sabar. Udah aku bilang dari tadi lo, nanti ku fallback, harus banget ya. Ingetin terus. Your team destroyed Aduh, a turret. para bocil merasakan. Our turret has been destroyed. Humanity will never surrender. Repulsor. Engaging stealth. An enemy has That's one in the been slain. chamber. Bisa nggak dipakai Sky nih? I can already tell Fanny will make a great instructor one day. Udah males gua di bawah dah. Kalau hero power gua cok sama si Melissa tuh. Ya gampang kali nyicil aku. Engaging stealth. Killing spree. Tai lah. Slain. Enemy double kill. Aduh. Get back here! The enemy has slain Lord.
There's no time to lament. Rampage. Killing spree. Launch attack. Buset, musuhnya boleh-boleh Well, musuhnya. we've yet to fully understand our aspirant power. Our belief in each other makes us invincible. Ult is not ready. Waduh. Engaging Our stealth. turret has been destroyed. I'm in complete control of Tarik, this Bang. battle. Repulsor! Slain an enemy. If only you had a Mantap sih dari tadi, conqueror. Cok. Hooknya tuh kena tuh, mantapnya. Gue suka banget nih tank tipe-tipe suka ngasih makan gini. Concentrate. Di saat gue lagi oleng tuh Let your jadi body enak, Cok. and mind become one. Tinggal nyampa dong gitu. Engaging stealth. Ally has been slain. Enemy has been slain. Ult is not ready. Slain an enemy. Bawa. You never stood a chance. Engaging stealth. Repulsor! Don't get distracted now. Bentar. Atasnya banyak nih. We will not let the will of the planets determine our fate. Engaging stealth. Panas gini toh. You're just another target to me. Gua kepanasan loh, tapi kalau kenain kipas ke arah mata tuh sakit jadinya. Distance is just no. Sumpah dodol banget loh. Ay. Gak kena skill 2 aku dari tadi. Dapat 1, malah mati 4 kita. Nagisa kemana? Main lagi. Jadi siapa yang jadi beban di tim itu biar dia namun bintang kita berkurang. Bisa nggak sih MVP Loss itu ada fitur salah-salahan gitu? Kau maunya MVP Loss itu nggak berkurang gitu bintangnya? Buat Sky game susah gini jelek. Will never surrender. Buat Sky game susah gini jelek. Our Bisa sih inhibitor bisa. turret is under attack. Tadi aktif tuh Sky gua. Engaging stealth. Engaging stealth. The students of Salric Academy. Xavier untuk sekarang mitra enak. Sampai subuh kan kakak ngeren. Nggak tahu. Gather at the Lord. Gather at the Lord. I will shatter. Lihat kalau dapat rezeki lagi sampai subuh. Kalau enggak ya udah. Did this just come in from R&D? Wis mantap cok dari tadi sumpah. Udah Locked on. rame tuh. Rendah. Kenapa? Balik. Yang udah pasti mati jangan dibantu, udah pasti mati tuh ya, jangan dibantu. Kayak kurang fokus gini gua sumpah. Aduh, relax. We will not let the will Bentar. of the planets determine our fate. Engaging stealth. Kan dikit lah. Positioning gua goblok banget, Cok. Our inhibitor turret is under attack. Your team destroyed a turret. Bang, mulai live jam baru game pertama. Game pertama udah ngeselin banget gini. Dari Gino Franco nggak ada syukurnya. Dapet tim so hebat gak mau diatur dark system pula aja telat. Baru mulai woi, nggak apa-apa lah, nggak ada kata telat buat hadir. Makasih ya yang udah nonton. Makasih buat yang udah nge-like juga. There's no time to lament. Engaging stealth. Ngeri banget. Dimasukin ntar gua. Engaging Ini gua stealth. pakai WW-in aja gak sih?
retreat. Enemy unstoppable. Engaging stealth. WN lah. Well, we've yet to fully understand our aspirant power. Our belief in each other makes us invincible. Keras semua coy. Engaging stealth. End of the line. Kayak gua aktif lagi tuh. If only we had a proper instructor. Tuh kalau nggak ada Sky nggak bisa dapat itu. The students of Salric Academy are my pride and joy. Slain an enemy. Bisa. Kill. Backup. Engaging locked on. Engaging stealth. Dia maju ke flicker nih. Request backup. Distance is just a number. No target is beyond. Turret. Engaging stealth. Gather up the Lord. Aduh. Stealth. One Anjir lupa WN cok. Astaga, cepet banget lagi. Gather up the Aduh, Lord. oleng katanya nanti udah nggak keluar angka 999. Katanya nanti udah nggak keluar angka Aduh, terus diganti apa tuh? Kalau nggak ada angka 99 lagi. Ally has been slain. Tas. Aduh, nggak aktif Sky ya. Wising nih, nggak bisa aktifin Sky Wising ya. Aduh, gila cok Alucard. 16 kilo Alucard. Oke lah. The enemy has There's no slain time to Lord. lament. Franco pakai fleeting. Destroy the turret. Mati lah. Berisik suaranya. Concentrate. Let your body and mind become one with the aspirant. Mabar menang gak nih? Mabar itu part gua nggak menjamin menang ya, kita mabar have fun aja deh. Tapi udah pasti ku jamin, usahakan untuk menggendong lah. Bisa kalian tanyakan aja tuh sama yang udah mabar kayak mana. Layla can Turret is under attack. The few students at the academy are as hardworking as she is. Waduh sudah ini. Engaging stealth. Inhibitor turret is under attack. Engaging stealth. Engaging cell. Well, we've yet to fully understand our aspirant power. Our belief in each other makes us Dari tadi cok Franco. Kerenin Franco dari tadi cok. This is the power. Turret is under attack. Tuh rame tuh di situ. Concentrate. Let your body and mind become one. Wah gila sekampung cok. Wih sekarang. Slain an enemy. I won't let a single anger escape my sights. Bentar. Engaging stealth. Benedetta nggak berani maju kalau nggak ada minion. Biasa Bennett tuh bakal maju kalau ada Layla minion. can be a handful. The few students at the academy are as jadi hardworking as BOD. she is. Mantap nih BOD 2 nih. Mampus lah kau. Request backup. Ini nggak usah pakai anti regen ya. I can already Musuhnya tell Fanny will make a great Alucard doang instructor paling ya. one day. Bisa lah nih Alucard digigit Franco bisa lah nih. Engaging stealth. Kalau mereka You muter mati better aku. bring your A game. Di bawah nggak sih? Iya alunya cok. Ini alu mati. Menang kita. Kuncinya cuma di alu nih. I never miss my mark. Alunya 16 kill loh. Engaging stealth.
Lu doang, Cok. Request backup. We will not let the will of the planets determine our fate. Sabar. Aduh, anjing. Is. Distance is just a number. No target is beyond my reach. Menekot. Menekot, Bang, maju, Bang. Bang, maju, Bang. Alah, nggak ada yang maju, We Cok. instructors do more than just teach. We instill hope. Seharusnya terobos aja tuh Povius maju. The students of Salric Academy are my pride and joy. Hidupin aja lah. Engaging Yang stealth. pertama udah hard kayak gini, Cok. Mode nge-defense sampai mampus. Bullet of hope. Nice banget. Lagi dan lagi Franco ya. Engaging stealth. Engaging stealth. Layla can Nih, heal. bisa monting dah si Ruby ini. Few students at the academy. Oh ya, Rehan keluar masuk nih. Repulsor. Engaging stealth. Inhibitor turret under attack. Engaging stealth. Mati dia. Engaging stealth. Repulsor. Mega kill. Mati nice lah. N. Cepet. Kocak malah rata end mid, Bang. I won't let a single ender escape my sight. Your team destroyed the turret. Mental. Musuhnya. Your team destroyed a turret. The students of Salric Academy are my pride and Kena mental, Cok. Musuhnya udah kena mental musuhnya. Musuhnya udah kena mental musuhnya. Victory. Alokat Ruby. Rubynya full. Oh iya ya, dia lifesteal ya. Tapi ini gara-gara perangko sih menang sih. Gila, perangkonya nyuliknya dapet terus, Cok. Enak banget tuh. Dari awal udah kelihatan jago sih perangkonya. Yo, gua dahulukan yang mabar VIP ya. Mana nih? Login. Mabar VIP 1 game 5k. Login. Kalau nggak ada yang VIP, aku open mabar gratis. Mabar gratis, ku ingetin ya. Cuman 1 kali bolehnya. Wih, ada dari siapa nih? Bentar. Firman. Mabar kakek. Kok jadi kakek kok nih Firman manggilnya? Sini Firman, login. Firman 5 game. Firman. Sabar, gua nge-folder dulu orang-orang ini. Wih, banyak nih. Cepet-cepetan, yuk. Ini masih epic ini. Cepet-cepetan, yuk. Yang minta masuk Queen Feed, sini. Bebas dah. Oke, dah full. Next. Udah full, next. Adekku pengen mabar tapi aku suruh tidur soalnya besok upacara. Ya tidur. Ntar besok pingsan lagi upacaranya. Siapa yang pas upacara sering pingsan? Gua pas upacara nggak pernah pingsan sih, tapi sering ke UKS gitu. Mendekati pingsan, Cok. Sering banget tuh gua dulu. Gak tau kenapa gua
nggak sanggup loh upacara tuh. Please ban a hero. Capek banget. Sober, males gue lawan Sober. Gue seumur hidup. Iya sama gue juga nggak pernah pingsan. Your team is banning. Kalau mendekati hampir pingsan tuh, nah itu sering tuh. Malas denger amanat guru. Iya kan pegel kan. Xavier bang, nggak bakal dapet mage sih gua kalau party 5 ini nggak bakal dapet mage. Emang udah mulai sekolah? Iya besok. Upacara apa? Upacara tuh apa ya? The enemy Aduh, is picking. di Malaysia ada upacara nggak sih? Kayak mana cara ngertiin upacara buat orang Malaysia tuh, nggak tahu dah. Upacara tuh pokoknya acara di hari My Senin blade gitu. strikes like a splitting Please. wind. Bukan sering Hero. pingsan nih tapi pura-pura. Pura-pura. Waduh, bandnya Estes nggak tuh? Emang beda tier nih, beda-beda ya metanya. Band Estes dong. Aman, gak apa-apa bang. Main apa nih gua cok? Muscle of iron. Love outshines the golden The enemy crown. is picking. Gak ada yang mau request nih. Nah pick XP, udah ada XP. The night Perhimpunan sky itu, tells perhimpunan all. kayak ya kayak gitulah mungkin. Meta Epic sering ban support. Itu udah lulus. Iya cok. This time, Cewek biasanya the sering choice iya. is mine. Serupan juga nggak pernah kok orang-orang bisa ya. Aduh nggak tahu. 10 years. Sniper ready. Give me a target. Ini dapat mid gara-gara nggak ada yang mau request ya. Jadi ya udah. Mid terenak apa bang? Mid terenak. Xavier. You're looking at the future champion. Xavier nomor 1. SSSSS plus. Your team is picking. inventions. Tiernya tuh tinggi banget. Meta Epic sering ban support. Iya makanya. Bukan gak mau request, males make mid ada link. Oh. Mending Parsa daripada Odet. Kayaknya buat pet sekarang susah. Enggak sih. Odet masih enak sih. Alpha is online. Makan nasi padang bang. Kok jadi nasi padang? Nasi padang mah aku makannya cuma di siang hari. Makan nasi padang seminggu bisa 3 atau 4 kali aku. Semoga naik ke glory, amin. Tapi gua gak mau glory sih. Mau lama-lama di honor nih. Biar gampang cari konten. Harga berapa? Di sini ada 10.000, ada 12.000. Ya, di bawah 20 lah. Empat kali seminggu. Ye, kenapa tuh emang nggak boleh? Yang paling sering ku beli sih ini nasi perkedel. Kalau nggak perkedel ya rendang. Kenapa lama-lama di honor? Karena di honor itu gampang buat cari konten. Kalau udah rank tinggi susah cari 5 konten. seconds till the enemy reaches the battlefield. Lagian gue juga udah high rank, gue udah immortal, jadi ngapain gitu ngejar yang tinggi-tinggi. Nyemek lu apa coba ini? Gak sayang uang kah? Maybe I'll find Bukan love. gak sayang uang, tapi emang lagi nggak ada lauk, jarang masak. Masaknya cuma di malam hari biasanya. Siang juga masak sih.
Tapi ya gitulah. Request backup. Don't tell anybody that I can't swim. Tumben banget nih nggak ada yang mau mid nih. Sumpah tumben banget. Lagi mabar nggak ada yang mau mid. You become what you believe in. Ini linknya cepet banget rotasi nih. Gua nggak boleh offset sedikit pun. Enemy missing. Wih, menang tuh. First blood. Tap. Pukul bang. Ally has been slain. Waduh, banyak kali Cok di bawah. This Bisa nggak itu? sword is a gift. Initiate retreat. Kan bang. Nice. An enemy. Request backup. Understood. Gak boleh salah jalan aku nih. Salah jalan ketemu link mati aku. Gak ada flicker nih. Awas link. Oke, nice. Ally has slain Linknya turtle. telat tulus rotasinya tuh. Kedengeran bunyi ngetik, panikkan Abang Ren. Bunyi ngetik, kukuku kepanjangan kayaknya. True love is worth an adventure. Any adventure. Sini bang, sini bang, sini bang. Link, ker. Battle spell in cooldown. Nice. Langsung di all in gitu. Woi anjing. Mati dong. Astaga gak mati cok. Dapat buff gua. The bushes, the rocks. Waduh. All make me Satu feel hit lagi so cok. alive. Balik ah. Ini dia lagi live Jir, kok nggak live bang? Enggak, ini lagi tidur ini. Have you ever seen the dawn of Swan Lake? It is beautiful. 20 kan nasi padang mahal nggak? Aduh, beda tempat itu beda-beda harga sih. Yang mahal tuh biasanya emang bagus kualitasnya. You may laugh when I say this, but I wanted Atau to emang di celebrate tempatnya tuh all mahal gitu. Beda-beda jadi ya. Request backup. Okay. Aduh, bawahnya rame coy. Bentar aku nak makan dulu. Request backup. I really miss the activities in the castle. Killing spree. Gojo doang tapi blow on. Good Pakai game. ini dia cok. Request backup. Waduh. Link di bawah ya Link ya. Linknya nggak ada blue buff. Ya, pasti dia nggak mau ke turtle. Hayo, 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 hayo. An ally has Teori slain ancaman the doang. turtle. Sebenernya gue juga takut. Request backup. Ult is not ready. The best comes with Not surprise. Malah sisi ranger yang di lock cok, bukan gua. You may laugh when I say this. An enemy has been slain. Malah sisi ranger yang di lock, bukan gua. Launch attack. Okim 28. Malam juga Ruka. Bintang berapa? Is ready. Maybe Nggak I'll tahu tadi. find Lancelot at the next corner. Kayaknya pasti mangsa nggak mau kasih musuh epic. Gue sehari dari epic ke mythic pakai Zas doang. Buset. Suhu dari Zas nih. Tapi Zas sekarang emang gampang sih dipakai. You become what you believe in. Sabar bang ya, gue stun dulu. The river, the bushes, the rocks. All make me feel so alive. Oh, di sana.
Nggak nyampe lah aku skill aku. Have you ever seen the dawn of Swan Lake? It is a Gimana ada musuhnya? Our Easy turret gini is bro. not ready. Astaga. This sword is a gift. Request backup. Mana? Aduh, salah. Ulti silencer mati loh tuh. Anything that I can't swim. Perasaan darah nggak full tadi. Attack the turtle. Waduh, udah balik. Mereka nggak ada marksman ya? Iya loh. Ismi Golem. Udah purify. An ally has slain the turtle. Aduh. BTW masih mabar free masih. Aku juga pakai Angela dari Epic ke Mythic pakai Angela mode. Waduh. Have you ever seen the dawn of Banyak Swan budak Lake? kecil di sini bang, jangan bahas gitu-gituan. Bayangin skill 2 Odette nge-stun bukan, widih, itu mah OP ya. Ult is not ready. Request backup. Tim gua berarti jago nih, soalnya mereka pinter buat ngehabisin spell musuh. Our turret is under attack. Ini ada purify kan, tapi berasa I'll kayak find Lancelot at the nggak pernah next purify corner. gitu loh. Berarti dihabisin skillnya sama tim aku Slain nih. ally has been slain. Request backup. Telat kalau itu purify-nya telat. Kenapa nggak besok aja purify-nya? Satu lagi cok, mini aku anjing. The best comes with surprise. Kagak bisa bang, Retreat. jadi mati dia. Okay. Niatnya udah baik banget tuh, dia mau ngebantu gua buat mania ya. Makasih bang ya. Tapi nggak bisa, pelit Angela ya. Angelanya pelit bet. Push aja mid. This sword is a gift. Aku nak nunggu sini. Ult is ready. You become what you believe in. Tiding. Aduh nggak kena. Waduh mati aku. Loh. Cok, tolong saya. The river, the bushes. Intil lah. Gak apa-apa, kita lari ke arah silencer biar silencernya juga mati ya. Matikan dia, matikan. Aduh. Malam juga Yohan, video audit sakti lepas. Top global audit ke berapa bang? Enggak global lagi. Amon enak Ren sekarang. Nggak bisa dibilang enak juga sih. Bagus tapi nggak bagus banget gitu loh. I really miss the apple pies in the castle. Battle spell and cooldown. An enemy has been slain. Our inhibitor turret is Apa under lah attack. Ling ya? Ling jalan kaki cok. An ally has slain. Waduh mid gua jadi hancur. Kagak You may lihat. laugh when I say this, but I want to decide my own destiny. Gak maju dia. Aduh ngelag. Dia ada verify sih. Spree. Our turret has been destroyed.
Aduh, mati aku nih, mati aku nih. Udah pasti mati dah. Ih, sekarat. No. Wah, satuin lagi tuh, Ren. Launch attack. Kalau udah mulai di lock kayak gini, kita pakai winter dah. Launch attack. Winter. Kapan base camp lagi? Akhir Juli. Your team destroyed. Ini terpaksa. Halo juga pecinta Randiel. Siapa lagi? Become what you believe in. Your Mungkin team ingat gak dulu destroyed Odette a ultinya turret. diubah jadi ngelempar cloningannya gitu, tapi nggak jadi rilis di Ori. Aduh, nggak tahu, itu udah lama banget ya. Your team destroyed a turret. Malam juga Yohan. True love is worth an adventure. The melody of swans. Slain an enemy. Sky gua aktif. Beuh. Sedep Have you nyoy. ever seen the dawn of Swan Battle Lake? spell in cooldown. It is Aduh, goblok. Karat away. Slain. Easy gini. You may laugh when I say this. Apa lah ini Decide my musuhnya? own destiny. Maybe I'll find Lancelot in the next Gak berani maju dia. Destroyed a turret. Keren. Don't tell anybody that you can't swim. Your team destroyed a turret. Justice served. Jelas, Cok. Apa ya? Aduh. Mabaren ya, boleh abis ini. Initiate retreat. Okay. Iya, Yuzongnya tuh apa ya? Pasti udah disuruh satu timnya. Woi Yuzong, lock Odette lah. Masa seorang Yuzong nggak bisa ngelock Odette? The river, the bushes, the rocks, all make me feel so alive. Ini dulu sih bang. Salah banget cok, emang harus itu dulu tadi. An enemy has been slain. An enemy has been slain. Yuk, yuk. Dari mid lah. The best comes with surprise. Launch attack. Launch attack. Wah, anjir, cok di stun. Petrify asu. Tas. Aduh enggak aktif sekali. Maksa Terry maksa. Initiate retreat. Mana? Link gak ada buff biru, gak ada lawan itu. Tetep aja dia gampang terbangnya, cok. Bahaya tuh. Good game. Main dong Ren, Kyo abis ini Kyo. Unstable network. Lawannya bot itu bang. Kalau bot nggak mungkin kayak gitulah. Kalau bot udah end dari tadi ini. Odette perlu COD nggak makin? Kalau gue dulu suka pakai sih. Launch attack. Tapi sekarang kayak apa ya? Kalau gue pakai itu tetap percuma gitu loh. Apalagi di era meta assassin gini. Mustable apapun tembus, cok. Launch attack.
Yo, mulai war yo. Ini tanknya nih, mulai war nih. Turret dulu. Gak ada yang turret musuhnya. Stop. Gak kepencet winter kali ini. Ada aja. Triple kill. Ally has been Mania. Ada aja, cok. legendary. Launch attack. Sepatu jual aja. Udah end. Nice. Wisi nggak mau tukar Holy Crystal, Bang. Iya ya. Ini musuhnya nggak ada yang tebel ya, nggak cocok pakai Wisi. Victory. Terus juga gua susah banget buat free hit. GKW Pred. Gemes pencet winter, nggak kesempet pencet. Bentar, gua hitung dulu nih siapa aja nih. Ini oh cuma satu ya. Si Firman doang yang VIP nih. Firman sisa 4 ya. Yo, makasih mabarnya, makasih TY. Gua ada hulukan yang mabar VIP ya. Bentar, siapa aja nih? Siapa aja nih? Waduh, kok nge-lag, cok. Nge-lag, bentar, nge-lag. Kok nge-lag gini sih? Bentar, nge-lag, bentar. Gue nggak bisa cek ini dah. Mini yang tertunda. Oh. 87. Nggak ada yang VIP lagi ya? Oh, Yuzong tadi ngajak main. Tahu aja orang jago. 2 orang VIP berarti 2 orang free nih. Fit Maga, cepat siapapun nih. Kali Songong udah main ya? Kali Songong udah main. Siapa lagi? Mana lagi coy? Satu lagi yoi, cepet oi. Kalau nggak ada aku invite lagi yang udah main tadi. Buat yang mau ikutan tinggal di follow ID-ku 916855551. Belajar terus Kak C, lama-lama nggak berani kok WK. Apa tuh? Pakai Odet enaknya pas musuhnya apa Bang Ren? Gua nggak pernah berani pick Odet di rank soalnya takut dikatain. Trobos lah, itu mah teori Trobos. Ini si Rancher nggak berani pick Mage gara-gara musuh Link. Lah ini buktinya linknya yang gua lock dari tadi. Linknya tuh yang kulok. Ada si Iqbal, oke udah pas 5 orang. Masuk Bal. Ada Iqbal si Dark System cok. Mana Iqbal ini loh? Cantik nomor ID-nya. Enggak sih. Ada yang lebih cantik lagi. Enggak berani buat Sugar, takut dikatain terus ngaruh ke gameplay. Waduh. Kalau gua sih tipe orang yang kalau dikatain makin semangat malah. Dia mau pindah circle, iya loh. Mau pindah partian dia. Tapi nggak apa-apa. Early dibantai, late game mau bantai. Kita main apa lagi? Yang mau request hero juga boleh ya. Dicek aja di deskripsi 1 Mage 10k.
Please ban a hero. Aku pernah pakai Odette pas lawan Nana, tapi pas ulti kena Molina ke cancel. Your team is Kayak di banning. tutorial video Randy nunggu Marty skill 2, nunggu musuh lagi hilang skill cancel ulti. Nah ya betul. Cukup dengan setim yang sok hebat gak mau diatur dark system pula. Gak mau WR dan MMR Lunox gue berkurang lagi. Ngespam lah, gampang kok MMR. Gua sering banget ketemu top Indo, top global, tapi mainnya nggak jelas. Saking gampangnya tuh ya. 少しでも多くの善人が平等を享受できるように。 Buset dah. Ribut-ribut dah kalian. I am the priestess of Bang gak primal main YV lightning, lagi, the konten hunter of YV all the nanti deh ya. evil gods. Sabar. Muscle of iron. The Bones of enemy is steel. picking. Ting, 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 Let's make the whole world green and lively. Julian, oh Julian. Ren, lu kan punya skin Julian yang Jujutsu. Gak ada. Payback. Ya gue maunya MMR gue no kaleng-kaleng. Main terus lah kalau mau no kaleng-kaleng. Gampang. Udah aku bilang gampang cok. Kalau mau MMR itu modalnya tinggal nge-spam main. Sekian nama akhirnya live JT Bang Ren. Lagi halo Puja Dayana. Yang mau ikutan main syaratnya tinggal bantu Sniper like, ready. bantu subscribe Give me a ya. target. The Yang enemy is nggak picking. like, nggak subscribe, nggak boleh ikut main. Mabar VIP 1 game 5k, mabar free juga boleh, tinggal invite ID ku nih. Lu hyper aja Bani. Musuh begini. Aduh, cok malas banget juga nih. I see lots rises when I give the word. Please pick a hero. Welcome, my guest. Males banget Julian itu. Roger juga enak. Oh iya ada Roger ya. Tapi gua nggak pernah main Roger 8 tahun. Terakhir kali main Roger 8 tahun lalu. Hyper Odette. Nggak gitu juga Bambang. Kagura skin legend pakai Leo Bang Ren. Gue suka Lunox tapi gue gay. Gimana dong? Pernana. Hede. Wis pakai temporal. Ada-ada aja. Pakai temporal enggak tuh? Doain gue mau jemput gak tuh? Agak nggak pede kalau main sama orang yang lagi live, soalnya kalau misal beban dikit pasti dihujat. Welcome to Mobile Legends. Cobain Lilia pakai Sky. Udah pernah 5 kayaknya. seconds till the enemy Wah, reaches the konten. battlefield. Smash them. All troops deployed. Aduh musuh Roger cok. Lunox bagusan Lunox. Bagusan Lunox. Fear of water makes you drown quicker.
Dapat dong. Main Lilia dong. Aduh, lagi mabar VIP nih, susah banget gua dapet. Aduh, nggak mungkin dapet. Selangor juara MSC, cok, iya kah? Malaysia menang ya? Initiate retreat. Selangor tuh dari Malaysia nggak sih? Attack. I'm all Mariner Nightmare. Greget gua, satuin. Nagama. Ush. Molek gua. Cepet coy. Wih, sekarang nih. Wah, anjay, pantulan skill 1 gua the best banget, cok. Gua paling suka banget sih. Ini pantulan skill 1 kalau pakai mode fisikal gini, wah, pedes, cok. Sumpah. Geli sedap. Jadi lu seriusin kak, mau lu gendong dia juga bakal tetap dimaki sama dia. Apalah. Mana ada. Suruh baik nih tanpa satu biji. Ult is not ready. Mana pernah Bang ngatain viewernya? Iya, mana pernah. Baca deskripsi Kak Mei, apa tuh? Just our first stop. Ult is ready. The ocean sees through your cowardice. Kita lagi main ya. Belum bisa baca komen. Kalau main hyper nggak bisa nyantai gua. I don't ride the tide. Ult is I not ready. tame it. Initiate. Oh ya, buat kalian yang jago hyper boleh ya mabarnya berkali-kali. Oh, I see it. I take it. Ult is not ready. Slain. Kenapa Gatotnya diem? Asis jir. Frozen ocean is just our first stop. Kita hancurin turretnya bang. Battle belt ready. Nah, nice. Destroy the turret. NR Julian. Pakai Sky lebih enak skill 1 Renjius. Iya ini udah pasti pakai Sky lah kalau main ini. Udah pasti pakai Sky. Banner sekarang udah pasti pakai Sky. Roger pakai Sky. Semuanya pakai Sky itu jadi mereka. Nagisa mana Ren? Nggak tahu dia. Sees through your cowardice. Permabar modus minta gendong. Mana ada modus cok. Gua lagi males main hyper aja ini. Jadi buat yang jago hyper nggak apa-apa, main aja lah terus nih. Jago tapi ya, yang nggak jago satu kali aja mainnya. Has been slain. Sabar weh, gua lagi farming. I failed once. Initiate retreat. Yuk makan bawah lagi yuk. だがまあ多少は楽しめたぞ。だがまあ多少は楽しめた。だがまあ多少は Nice.
まあ多少は楽しめたぞ。 Nice. Hyper enak banget loh menurutku. Males gue main 楽し hyper. めたぞ。 Gue males di farmingnya. Kalau hyper nggak farming lagi mau dah. Turret has been destroyed. Gue udah punya 31 kolam. だがま Bisa あ sampai 35 koin Garen. Aduh, kayaknya nggak sempet dah. 2 hari lagi atau 1 hari lagi tuh. Gak ada gua kalah kalian warnya. Team destroyed a turret. だがまあ多少は楽しめ Wajir. Cocok. Gelo. Pas banget gitu momennya. た楽しめた。 Bang nanti untuk konten dia pakai Sky. Oke. Dapatnya sih nanti ya, lihat ya. Gua tuh tipe kayak gini loh. Gua misal mau cari konten Cyclops, gua mainnya 2 atau 3 match gitu. Kalau nggak dapet ya udahlah. Ganti hero berarti. Lagi bukan harinya untuk konten Cyclops gitu. Slain. Tapi pernah juga sih gua gaskan terus. Misal gua lagi pengen nyari Rafaela Smuggle gitu kan, itu bakal ku cari terus tuh sampai 10 game 20 game. だがまあ多少は楽しめた。 Wow. Sih. Gue juga, gue jago asal jangan ada retrieve. Bang nanti konten akhirnya HP brand menang. Waduh. Bisa nggak coy? Nice lah. Launch attack. Kok bisa kayak ke cancel gitu ulti Gatotnya tadi? Oke, 2 kali gitu dia ulti. Lumayan dapat 1 MSC point dari prediksi. Gigi. Udah semua ulti kuning tapi kena stun. Pakai iPhone berapa bang? Gua iPhone 11 Pro Max 256. Udah 3 tahun ya HP. Alhamdulillah masih sehat. Itu main Gatot dan Mas Ahmad gitu. Kabur dari. Sekarang semua cok, sumpah. Aduh mati gua. Aduh. Resiko badan gendut cok. Jadi gampang kena skill musuh. Balo Sera, Banu Maga aja. Banu Maga tuh nggak cocok kalau jadi hyper. Kalau untuk jadi hyper tuh wajib fisikal. Jadi cepat farmingnya. Banu fisikal juga sakit kok skill 1. Skill 1 doang sih sama pasif basic attack ya. Kalau Banu Maga tuh sakitnya di skill 2 sama ulti. Lu kapan beli skin ini bang? Ini skin apa ya? Gua dapat dari Biken kalau nggak salah.
masalahnya. Your team destroyed a turret. Bisa ding. Lewat lagi dia mah. Gak bisain. Bagus gak Lunox epic? Bagus lah. Jangan lupa mam. Udah dong. Kan skin ban epic shot dari David. Oh iya juga ya. Ult is not ready. Lupa deh gue dari mana, gak tahu. Sakit cok. Masuk semua gitu. Aduh. Mereka mainnya tarik ulur gitu loh. Jadi kita kepaksa ngikutin gameplay mereka gitu loh. Jadi ikutan maju aja. Ya. Mang broken Roger cok. Lupa gua band Roger nih. Jujur ya, gua di season ini kalau ketemu Roger tuh rata-rata kalah. Attack the Lord. Lebih malas lawan Roger gue daripada lawan Link. The enemy has slain Lord. Mulai nih. Gamenya kebalik nih. 多少は楽しめたぞ。 Ini gua pakai hyper bang, bukan pakai apa ya. Our turret is under attack. Not ready. Our turret has been destroyed. Wait up! Our inhibitor turret is under attack. I failed once, and once only. 見えているのか。ほら、頑張れ。 I'll run a shot across the bow. Launch attack. Makan mati tuh. Sekian. Gaskan bang. Team destroyed a turret. Our turret is under attack. Lu, gua yang dapet. Gacha recall, tas, Gava, beli halu. Worth it beli skin apa pas DM kuning? Kadita yang terbaru lah, Kadita Create. Itu sangat-sangat worth it buat dibeli. Pokoknya skin-skin yang baru tuh pasti bagus, cok. Tapi kalau ketemu Link kalah di tim. Iya, hero OP kalau di satu tim tuh jadi goblok. Yo, siapa lagi nih? Teorinya keren, Bang. Teori apa tuh? Firman sisa 3, Kyo 18. Ini 2 orang doang nih VIP nih, nggak ada yang lain kah? Nick Fury login, Silver Fox login, Papito login, Askak login, Dipsy login, Nagisa login. Jangan tas-tas scam itu. Iya loh, oke-okean tas-tas cok. Ora-ora gambari. Kadita Create katanya gratis kalau beli kupon. Iya, tapi gua nggak beli kupon. Bentar, gue cek dulu ada saweran masuk nggak. Oh iya, masuk nih dari siapa nih, bentar.
So nih dari Mikdad Anam. Aduh dia request pakai Valir lagi, cok. Valir Rom paling ya. Iya. Gua Valir Rom mungkin. Ini si Kyo nih main mid ya. Mana tas apa? Yuk invite ID ku yuk, mabar free nih buat 2 orang. Cepet. Kemarin ada banyak ku unfollow sih. Jadi kalian tinggal di follow ulang ya. Widih udah 565 nih. Gak ada yang follow lagi. Butuh MM gak bang? Gak tahu. Kalau nggak ada orang kau boleh main lagi sini Miko. Ini komik ini tadi ya. Kalau nggak ada orang ku ajak yang udah main. Lagi pengen nonton nih. Gak ada yang mau main kacau. Sinilah cepat. Gua tunggu semenit. Kalau nggak ada aku gas trio. Tumben banget gak ada yang mau main. Tadi rebutan. Karena tadi berak yang menang tim Malaya nggak dapat 1000 koin paling 800. Gudel, sini Gudel. Yo, one more, 1 orang lagi. Yuk lagi WS WKWK. Lunox bang. Ini gua ada amanah dari si Nagise nih buat mabar free. Mabar free dari si Nagise. Lumayan banyak slotnya kemarin. 100. Makanya gua harus menjalankan perintah. Yuk masuk yuk ini yuk. Gas. Yang kemarin udahan free ya. Bentar. Mabar free dari kapan ya? Mabar free dari kapan ya? Kayaknya belum ada seminggu ya mabar free ya. Belum bisa dah. Belum bisa diudahin ini. Adakah drag system? Males main WSBS. Gue Lunok boleh, Gudel. Kayaknya nggak boleh deh. Ini ada yang mabar VIP dia udah minta duluan. Tuh, si S3 tuh langsung commit tuh. Ya aku rom sekali boleh nggak nih? Udah player gila. Chandra isi golden aja. Player gila biar isi XP tuh. S2 isi XP, Chandra isi golden. Kita nggak ada golden. S4 ya. Oh iya ya, baju Cahyono itu S4 ya. Salah orang. Gak tau dah. Rebutan Lunox lagi berempang lah. Biar gak berkali musuhnya. Udah gas lah ini. Aku ada requestan Valir. Main Valir dulu ya. Isi XP tebel bang. Please pick a hero. Ada Julian nggak? Ada Julian nggak? S4 Julian. Tuh. I am more than a weapon. Wah, hyper dah. Belum bisa pakai Valir dah. Next game. Iya lo, nggak ada yang mau Julian, cok.
Sabar Wamren. Siapa tadi requestan dari si Migdad? Migdad habis ini ya. Sorry banget Migdad. Your team is picking. Sabar Wamren. Si Biroam. Susah dapetnya. Susah banget dapet itu mah. Iya lagi OP nih hero. Come and join me. Oke bang, semoga next bisa main Valir. Oke. Completely Siap, The makasih enemy ya. is picking. Next game ae. Sabar di band. Iyalah. Kau bisa dapat sabar tuh sebuah keberuntungan. Cuman di patch sekarang kayaknya. Assassin Slowhand bisa jadi meta loh. Assassin Slowhand bisa jadi meta, cok. Ih, sabar meta banget. Tunggu langganan band. OP mbak, skill 1 pedes. Gak nyampe 35k bejir, paling 33k, koin cuma 2 hari doang. Ayo lu Bertot, gimana tuh? Iya pokoknya gara-gara Sky itu jadi OP. Let them play the hero. Sniper ready. I Give me will a be the target. truth this world desperately needs. Dominan assassin semua nih. Next hero apa lagi ya? Next season hero apa lagi ya yang dirilis ya? Dari role apa next season? Dari role support kah, mage kah? Sumpah mage udah kebanyakan sih hero-nya. Witness the light of Fighter paling banyak ya. Virgo. Bodoh amat, gue nggak peduli lagi. Skill bisa pedes MM. Si Kia spam Lunox mulu, nggak tahu dia. Dia katanya tergila-gila Lunox gara-gara dari settingan gua. Next season hero-hero buat collab Naruto. Ya hero dari role apa? Real mage malah mage support bosanin. Real mage malah mage support bosanin. Sekali-sekali yang mage burst damage. Mage burst damage. Ya juga ya. Lunox Sky Piercer emang pedes banget sih. Yoi. Assassin Down Fighter. Oh, nggak ada mage lagi ya. Bang skin Nathan Star keluar. Aduh, nggak tahu aku. Gua mana ada update kalau soal skin. Gua aja nanya ke kalian. 5 seconds till the Dia enemy belum tahu aja reaches the Lunox pakai glowing battlefield. udah minta Smash ampun. them. Ini si penyembah glowing nih. Deployed. Name is Julian. Oh iya musuhnya Tigrel cok, lupa aku. Ya udahlah bismillah aja lah ya, semoga gak dirusuh. Bukan anjing. Bang, kenapa ditutup kayak gitu bang? Oh biar nggak didorong ya. Oh iya ya, pinter dia. Gua kira mau di troll gitu loh, jadi buff gua bakal muter. Ternyata enggak lah. Aduh, bodoh banget. Initiate retreat. Play safe sekali tuh musuhnya nih, main aman mereka coy. Bentar. Emang cuma ada doang yang cocok pakai glowing one. Loi sama Lunox sakitan mana? Loi sama Lunox lah. Tapi kalau udah full item sama-sama sakit sih. Kalau diduelin malah menangan si Loi malah. Gila cok, musuh-musuhnya ini gila banget sumpah. Aduh. Hampir cok. Gaskan, level 4 belum? Ya belum level 4.
Lagi ada glowing one, kena mulai ini aja kebakar. Bang gue jadi CO basreng mentah, ternyata enak kayak kotak. Kayak otak-otak. Battle spell in cooldown. Terdah gue main dulu, Cok. Waduh, nggak mati lagi anjing. Sini dulu, sini. Bakal muntik-muntik kah dia nih? Kok gua mencium bau-bau aroma muntik ya? Merusuh ya mereka ya? Nggak bisa join bang, gua di zoning sama ini nih. Okay. Gua di zoning sama Terizlanya. Padahal gak ngeban Roger. Iya Roger lagi. Lupa gua pokoknya lebih ke arah Ben Saber ya tadi ya. Bentar. Ult is ready. Closing in. Waduh, ini bencana, goblok lah. Mati. Satu hit, Cok. Itu tinggal ditiup mati loh. An enemy has been slain. Bang, kenapa pas solo WS? I find 45 ketemu clarity. Darcy. Gak tahu. Sistem Muntun ya gitulah. That smile is all I have. Bentar fokus main dulu ya. Gua belum ngekill nih udah menit segini. Initiate retreat. Kan bang. Ya dapet Cok kill sumpah. Ini nggak cocok pakai Sky ini berarti nih. What for? Tigreal lagi Cok, Tigreal muntik lagi nih bau nih. Tigreal muntik lagi nih bau. Run. Waduh. Down. Bisa bang. Where to? Oh. What for? Ngeri. Don't run. Gua nggak ada retri lagi. In cooldown. Slain the turtle. An enemy has been slain. Bentar mana Tigrealnya Cok? Gak mau maju lagi loh. Susah banget dapet kill nih. Alah. Ult is not ready. Quit it. Gak dapet lagi Cok kill gua. Makan yuk. The snow. I recall. Benci banget gua hero map hack. Launch attack. Ulti Aldous, ulti SS, benci banget gua, sumpah. Buat gagal ini aja loh. Initiate retreat. Ally has been slain.
Nggak mati lah, asu. Salah retri gua. Gak main Valir sih, iya juga ya. Ini gara-gara nggak main Valir nih. Mending lepas aja lah ini mah. Mending gua main Valir tadi. Good game. Ada yang tahu kah berapa DM buat skin Summer Foreign nanti? Turret has been destroyed. Kalau skin Summer tuh kayaknya murah nggak sih? Keep an eye on Di bawah 700 nggak sih? Clarity. Karena Varia map hack juga. Bentar, Cok. initiate retreat. Ketat banget dah ini. Dua apa tuh hero TB musuh main banget, Cok. Roamer sama XP nya main banget. Ult is Iya, udah ready. dijagain lu. Gimana mau maju? Mereka zoningnya kuat, coy. Benci banget gua, coy. Ini ulti SS tai ini. Udah pas banget momen gua masuk rumput bisa makan Odet tadi. Battle spell in cooldown. On alert. Where to? Kintil. Request backup. Lewat baik Roger. Destroy the turret has been slain. Ayolah mati lah, nggak mati lagi. Kayak nggak ada damage loh, sumpah lah main ini. Aduh. Ben aja bang, oke bang Askaza Zodiac bagus. The enemy has slain Lord. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Retreat. Enemy rampage. Launch attack. I find clarity. Wih gila, turret bawah kita nice banget, Cok. Been Turret destroyed. bawah kita menang jauh nih. Our turret is under attack. Danger. Addictive. Kayaknya harus pakai teori ini aja deh. Nunggu musuhnya yang nabrak. Nunggu musuh nabrak terus mereka blunder. Jangan kitanya yang nabrak. Memory completes me. Clear up. Launch attack. Our turret is under attack. Spell is ready. Dari tadi kita yang nabrak, kita sendiri yang kalah, Cok. The snow. I Initiate retreat. Request backup. Our turret is under attack. Turret has been destroyed. Rapi loh, permainan mereka rapi loh, benar. Rapi mereka. Has been destroyed. Initiate Wah, under attack. nggak main gini, Cok. Mas Muntik. I find clarity.
Gila, muntik dong. Gua tukang bait doang dah. Keep an eye on the map. Keep an eye on the map. It is black, you see. Your team destroyed Request backup. Ini offside loh, bisa makan nih. Launch attack. Waduh, udah lot sini lot. Bang, lot bang. Don't run. Initiate retreat. Mana lah mau maju, cok. Ketat banget mereka tuh. Oke lah. Ally has been slain. Wah, gila. Pitch black. Our base is under attack. Aduh. Minimal kill 1 susah loh. Musuhnya ini berat banget. Rapi permainannya. Defeat. Ini XP sama roamernya megang game banget itu. Duh, coklat anjing. Biasa aja padahal ranknya. Said, sini Said. Tapi bentar, gua prioritasin yang VIP dulu bentar. Ada VIP lagi nggak nih? Oke, nggak ada. Oke, Randy jangan ngeledekin gue, langsung dicek. Biasa aja cuk ternyata. Mantap, capek Ren. Kau op ya Kyo atau lanjut? HBD nodet. Gimana mau HBD? Kau lihat sendiri lah gameplaynya. Siapa aja yang udah main tadi? Mikfit Magebal. Kali songong. Oke. Lunok kena mental. Yo, mana nih mau ikut? Tinggal minta request masuk room sini. WKWK karma itu. Iya lo, gara-gara nggak mainin Valir. 1 kill pun nggak dapet. Main Valir dulu aku. Kalau dari questan kalian ngalah ya sama gua. Gua bakal main Valir mid atau enggak Roam deh. Tapi Roam susah sih, Valir main akan mid. Kalau nggak ada Queen Fit lagi nih si Chandra nih. Cepat. 1 orang nih. Oh, ada si Aska. Sini Kak, sini Aska. Aska T. Oh ya bentar. Yang VIP-nya kita kurangin dulu. Firman sisa 2, Kyo sisa 17. Oke guys. Cari pertandingan. Nanti aja kalau nggak ada S2. Waduh. Kenapa gameplay kau nggak semasukan dengan S2 ya? Aska dongok bejir.
Kita kemana nih? Bronze. Apes cok, bronze gua. Please ban a hero. Gua mid dulu ya. Ada requestan. Ada requestan gua mid ya. Kita ban dulu bentar. Iya anjir susah musuh full tank CC-nya kadal Your team terus. is banning. Banling. Roger cok. Oke ada Roger ya. Please pick a hero. Wih dapat saber cok. Gila dapat saber. Hoki banget dapat saber. Sini apoy. Kalau kau nggak up diambil musuh nih. Astagfirullahalazim 7 match. Kill all. The Apalah. enemy is picking. Alonya kok si Aska nih ngetrol kan nih 7 match dia. Tapi gampang sih main sabar gampang ya. Budak kecil pun bisa main sabar. Ya kali. The hunt Bisa dia. begins. Pasti bisa kayaknya mah. I, Kalau Kagura aja Minotaur, bisa, will finish masa off sabar what gak was bisa left ya. undone. Ready, go! Ready go. Ya sudah, Aska kau hyper dah sana. Aska hyper kau. Aska hyper kau. Woi. Kita pertama kali di hyperin sama si Aska nih. Sand rises when I give the The word. enemy is picking. Malas. Cok. Nggak ada hyper toh. Magic is my life. Hehehe. Masa gua lagi main hyper nih. Nah bisa sempat. Time to go to the Malah main RT sabar. show. Please pick a hero. Fun! Ini Haritnya Harit Purify juga. Harit Purify terus dibalikin momennya pakai ulti. Udah tuh. Valor is engraved in my soul. Feller. Suara lu buat ngantuk bang. Tidur lah. It is better to be feared than The loved, enemy is picking. if you cannot both. Kau mau makan siapa Ska? Lilia Purify. Terus ulti darahnya full lagi. Haritnya Purify. Terus ulti dia ada shield. Bisa balikin lagi. Gak ada legend. Legendku cuma ada dari Lunox doang. Wih, banyak banget cowok skinnya. Thorns remain, should petals fall. Apa bedanya nih? Mini Seiya. Senseiya. Apa bedanya cok? Dua ini cok. Kok dibuat beda? Valir pakai Sky kah? Semua aja serba Sky. Senseiya ada bronze sama gold. Tagnya. Oh iya pakai tag gitu ya. Ya lupa. Itu ada yang bisa dibeli. Lah gimana dah? Satu skin silver, satu skin gold. Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! Mabar free cuma boleh satu kali. Mabar VIP satu game bakah.
Stun. Tuh 2 ngestun. Revive takut di lock ya. Mulai Aska si Aska chat al nih mulai alay. Flames is my domain. Dikatain alay, Cok. Initiate retreat. Oh iya lupa aku bilang missing. Enemy missing. Missing woi. Maybe I should make myself a flaming skateboard. Wah, 1 hit, Cok. Soon you will all know the full force of the arcane. Initiate retreat. Deket banget gua, sekarat semua lu. Sekarat semua lu. Buset. You can't escape my burning blasts. Oh iya, kau nak level 4 ya, lupa aku. Tunggu bang. Request backup. Magic? No, this is the arcane. The enemy has slain the turtle. Dapat turtle. Feel the heat of the inferno. Sama-sama belum level 4 kita nih. Sabar Laila Valir. Why can't my teacher just understand me? Ini hero-hero sakit loh. Kau jangan anggap remeh, Cok. Missing. Enemy missing. Understood. Battle spell in cooldown. Initiate retreat. You can't escape my burning blast. Makan bang. Song of fire. Tuh oleng. Feel the heat of the inferno. Initiate retreat. Valir bisa sakit gara-gara apanya bang? Ya gara-gara apinya lah. Maybe I should make myself a Gara-gara flaming build. skateboard. Dia kalau dibuat tank kurang sakitnya. Jadi ya emang gara-gara build lah. Why can't my teacher just understand me? Request backup. Understood. Initiate retreat. An ally has been slain. An enemy has been slain. Susah cok, susah. Main Valir di patch sekarang susah. Karena udah metanya assassin. Ini udah tenggelam banget nih hero nih. Udah masuk ke dasar Magic? goa. No, this is the arcane. Gather up the turtle. Soon you will all know the full force of the arcane. Waduh, meninggal semua. Not ready. Enemy has slain the turtle. Fire. Lava burst. Aduh, mati gua. Nge-slow cok. Rampage. Skill oleng ini itulah. Sampai mati di record narik. Aduh. Gua buat Ice Queen dulu, habis Ice Queen kita buat semiting dah. Mau kebantai early-nya. Mati lagi. Ally has been slain. Unstoppable. Initiate retreat.
Partian bencana ini. You can't escape my burning blast. Our turret has been destroyed. Song Our of turret is under fire. attack. Lava burn. Nice. Min. Aduh, gua kelamaan. Push bawah dah bang, push bawah. Feel the Sini bang. Our turret has been destroyed. Okay. Sini dia. Nggak dapat lah itu. Udah nggak bisa berharap. Untung ikut main. Request backup. Understood. Our turret is under attack. Maybe I should make myself a flaming skateboard. Our turret is under attack. Waduh. The world of flames is my domain. Double kill. Bentar. Tak bisa boy. Sorry. Ult is not ready. Ult is not ready. Retreat from the turtle! Magic? No, this is the arcade. Initiate retreat. Iya, mati dah. Aska. Ally has been Aduh, initiated. cowok emang bener dah. 7 match si Aska nih. The world NF of ini. flames is my Our domain. turret has been destroyed. Kaku dari Quest Hero Valen. Oke, habis ini ya. Launch attack. Lagi gua habis nih. You can't escape my burning blasts. Shut down. The enemy has slain the turtle. Wah, anjir, cowok. Bapak dia. Been destroyed. Aduh, ini sabar ya. Masih ada mukjizat. Siapa tahu musuhnya tiba-tiba AFK kan 5 orang. Mati lampu di tempat mereka tuh. Nggak ada wifi mereka. Jadi menang kita. Feel the heat Our of the turret is under inferno. attack. Yang penting main aja dulu. Slow hand so-soan. Jijik kali aku. Launch attack. Soon you will all know the full force of the Song of Fire. Under attack. Initiate retreat. Oi, sapi kau angkat, oi. Why Alah, can't my teacher just ngapain dah? understand me? Aska. Biasa sih Aska nih emang mainnya ini sih dia marksman atau enggak maga dia. Berharapnya jauh banget. Itu tank sapi. Maybe I should make myself a flaming skateboard. Bahaya banget loh CL tuh sumpah cok. Apalagi kita CL-nya The arcade. kayak ngeremehin musuh gitu loh. Di saat kita CL itu percayalah ya, musuh pasti mainnya lebih serius. Itu tuh bahayanya CL. Buat yang mentalnya belum tinggi jangan CL dah. Wah anjir bapak ya. You have slain an enemy. Initiate retreat. Understood. Waduh. Ya VIP 5k ya dong, 5k Has dong. been destroyed. Murah-murah aja ya. Karena masih sepi juga nih.
force of the arcane. The enemy has slain Lord. Enemy has slain Lord. Initiate retreat. Song of fire. Lava burn. Sekarang semua sumpah. Sumpah sekarang semua. Shut down. Sumpah sekarang semua. Thank you so much, best friend. Why can't my teacher just understand me? Ini kayaknya gua udah mulai ngerasa aman nih. Bisa buat full damage kayaknya. Full damage boleh nih. Okay. Maaf jungle. Percayakan semuanya pada Layla. Maybe I should make myself a friend. Under initiate retreat. Awas muntik-muntik, awas. Under attack. Magic? No, this is the arcane. Sakit banget. Dikatain sama tim selobi aja sakit, apalagi sama musuh. Under attack. Our turret has been destroyed. Awas bang, muntik bang. Under attack. Our turret has been destroyed. You can't escape my burning blast. Nah, nice banget. Ally has been slain. Initiate under attack. Understood. Our turret has been destroyed. Asalkan Layla kita free hit menang kita Wara. The world of flames is my Kunci domain. kita di Layla nih. Waduh. Song of fire. Lava burst. Lihat inilah sampahnya Valir nih. Just understand. Ya kali kita pakai mode ulti nggak bisa ngapa-ngapain kalau skill satunya habis. Setidaknya kalau skill satu lagi habis, terus kita ulti itu reset gitu loh ya, stack skill satunya. Ult is not ready. Kayak ini apa tuh ulti Angela tuh enak banget. Angela bahkan kalau lagi ulti nggak pakai mana loh. Has slain Lord. Initiate Dia retreat. gunain skill nggak pakai mana. Magic? Mati loh tuh. Okay. Aduh, 2 orang mati buat makan satu doang. Attack. You can't escape my burning blast. Entah bisa atau enggak buat defense nih. Kita nggak ada TB-an lagi. Kagak bisa. Takdir bebas dah. Jagain lah Lailanya, udah dijagain. Defeat. Lailanya udah bagus positioningnya. Duh nggak bisa pakai Valir jir. Gah, Hero gampang pencet-pencet. Aska coklat. Aduh. Yo ada lagi nggak mau mabar VIP 1 game 5k? Mabar free juga ada ya, tapi mabar free cuma boleh 1 kali. Wih, masuk nih dari siapa nih? Oh, dari Roro. Dari si Roro dia request ini ya.
Pakai Valentina ya. Boleh. Wih, Nick Fury ada sini. Yo, siapa lagi? Teddy Brian ikut. Tapi gua main mage nih, ada requestan mage. Gua bakal main mage dulu ya. Yang mau ikut harus ngalah sama gua. Ada requestan hero main mage nih gua. Ada orang nyawer buat main mage. Firman mabar sisa 1. Gua hyperin, woi boleh. Sini bang, sini bang. Capek gua main hyper dari tadi. Oke, ku pakai nanti skin Valentina MSC. Jangan share. Report Aska bang, kamu coklat Aska. Usahain tebel pol. Iya kau juga ultinya ke Minotaur tai. Minotaur darah full kau ulti ya nggak mati lah. Cicil dulu skill 1 baru ulti. Toh kau tuh salah pencet ya. Oh ya, ID ku ya buat yang mau ikutan 916855551. Tinggal di follow cepat. Mabar free cuma boleh 1 kali. Biar bisa gantian sama yang lain. Iya loh, Sky-nya masih dipakai, cok, kondisi feeder. Aslinya MVP aku cuma ketuker, tai. MVP dari Hong Kong kayak gitu MVP. Kau yang follow bang ya. Kau aja yang follow bang tuh bang. 916. Cepat-cepat ku tunggu. 1 atau 2 menit ku tunggu, kalau nggak ada ku gas nih. Oh ya berempat mana bisa gas ya. Cepat nih, cepet-cepetan. Siapapun yang request minta masuk, itulah yang main. Ikut bang, boleh. Tinggal di follow cepet. Yuk cepet-cepetan ya. Mabar free cepet-cepetan. Kalau mabar VIP udah pasti main. Ku prioritasin. Yuk cepet yuk. Ngantuk nih kalau di dalam room. Brian. Masuk. Gas. Gas. Teng. Gas bantai. Gaskeun. Alhamdulillah ada yang hyperin. Kalau hypernya jago boleh main terus-terusan bang. Lagi malas main hyper aku. Please ban a hero. Roger mana Roger? Pakai saber rom Ren wakilin gue. Gak bakal dapet. Team is banning. Oh. Udah aku bilang saber rom tuh hoki-hokian dapet ya. Gua mid dulu ya, si mid ya. Valentina aku main.
Please pick a hero. Hayabusa, Sanjo. The enemy is picking. Tering tering. Awak akhirnya ngeband Roger Rindon. Iya. Dari tadi ketemu Roger bilos. Kalau tadi gue pakai saber termasuknya hoki gue. Iya. Enggak sih, enggak hoki sih karena coklat sabernya goblok. Team is picking. Kita copy ulti Arnold ini enak banget nih. Cure the pain. I harness it. Emang pinjam berapa Ren? Gak tahu ada yang mau nambah billing nggak nih? Kalau billing live gue ditambah sampai subuh lagi. Kalau nggak ada ya udah. Paling satu game lagi op. Habis nih op atau enggak satu game lagi dah paling. Ini kalau late game op gua. Sampai jam 11 ya. Belum sabar maskanya. Tahu dah 7 match. 7 match pakai saber. Roger itu 11-12 kayak Julian. Iya, cepet banget ya. Tapi lebih kenceng lagi dia tuh mobilitasnya. Dia ada skill ngedash, terus ada movement speed juga tuh. Kan kayak tai tuh. Mending tadi pakai lancer rom Maska, lancer rom lebih parah. Sanjo. The enemy is picking. Beli domi ya min sitar. Mana pas ngedes ada iya ada shieldnya. Chivalry is dead, and I will revive it. Gue kira musuhnya tipis malah Atos. Bapak kau tipis. Itu udah jelas sekali tebel lah. Minotaur, Ruby. Kau bilang tipis. Kau solo boleh pakai romer apa aja tapi nah betul banget kata si Bertot itu betul banget. Musuhnya juga pintar. Ada saber dia langsung respect gitu pakai purify terus picknya hero-hero tebel. First pick kan siapa sangka. Bareng pendapat lu Malai juara MSC. Pendapat gua Malai juara MSC. Siapa yang menang? Udil bukan, tim Udil bukan. Kita pegang. Tim Udil main gak ya? Udil dari mana dah? Yang 2023 SRG lah. Itu SRG. Udil dari tim mana ya? Tipe 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. All troops deployed. Request hero 10k untuk mage. Selain mage 20. Nah request hero apa emang? Musuh Valir tuh. Kita fokus main dulu ya. Mercy is for the obedient. Itu serius maganya nggak ngambil minion mid. Aneh banget. Astaga nggak dapet lagi. Ih dia lupa kah? Itu Hanabi loh.
Gak bisa di stun. We are all cursed in one way or another. Missing bang. Aduh, maksa deh. An enemy has been slain. Ada skill 1 coy. Apa Haikal? Stepping into the light. Main Roblox. Main Roblox. Ally has been slain. An enemy has been slain. Double kill. だがまあ多少は楽しめた。 Gak bisa coy. Wadi 20k aja bang. Enggak menerima ini lagi aku. Nanti ku ini dah. Deskripsinya nanti ku ubah dah. Fanny jadi mahal lagi. I win. Fanny 100, Fanny 100. Ally has been slain. No Fanny dulu dah. Lebih mager gua. 100 tuh kalau yang mau. He will wake up. The enemy has Mager slain cok main the Fanny. turtle. Aduh rame banget, gila rame banget, gila ada kayak orang rusuh cok. Tawuran ini. I can still feel him. His everything. Siapa romnya Min sih? Executed. Gak ada item rom ini. Beli item rom. Who dare stand against me? Cok nggak ada romer toh. Gimana ada ini? I don't mind leading the troops from a rise to a fall. Whatever it takes. Valirnya aneh banget, nggak mau clear minion dia. Astaga, goblok banget. Makan bang. Aduh, gua maksa pakai ulti. Mereka bertiga deh kakak Alton. Mau dong Wiria masih mulus gini buyut. Itu buyutnya random Raska skin gratis untuk banyak. Initiate retreat. Miskin dong gue miskin. Initiate retreat. Ally has been slain. Apa nih? Gak mau beli item rom dia. Atau gak ngerti sih. Launch attack. Gak mau beli item rom atau gak ngerti dah nih orang. By taking them down with their trick, I make them fulfill. Initiate retreat. The enemy has slain the turtle. Even time. Request. Gak ada romer lo tim gua. Initiate retreat. Ada Franco. Enemy missing.
Ini AFK kan dia nih. Tuh adeknya yang main. Turret has been destroyed. And envy begets betrayal. Tidak. Dare they? Aduh. Mewing tuh apa? Semalam bener sampai subuh sampai live ulang. Iya, sampai jam 4 gua semalam. Request backup. Ally has been slain. Our turret has been destroyed. Sorry hilang jaringan. Tuh kan AFK kan. Player tim musuh GG mana ada? Even time yields to me. Tuh, mati dah. Our turret is under attack. Slain an enemy. He will. I know it. Bentar. Gua pakai SK ini harus fokus nih. Ambil kill sebanyak mungkin. An enemy has been slain. Kita kill minion dulu. Destroy the turret. Waduh. I can still feel him. His warmth. Heartbeat. By taking them down with their touch, I make them perform. Once again, stepping into the light. Tai lah, gigit. Kintil. Killing spree. Double kill. Mantap. Kabur bang. Aduh. Alah iya juga Rentot anak kedua nggak sih Tot, kan sudah ada om ikut nonton. Bapak kau. We are all cursed in one way or another. Ini gua copy ultinya Arnold juga bagus nih. Bisa muntik-muntik. I don't mind leading the Paxleys from a rise to a fall. Lepas sih bang, bisa nggak? Ini kalau maju bisa nih. Gak ada yang mau maju masalahnya. Our turret is under attack. Is for the obedient. Mati tuh. Nice. Our turret is under attack. Your team destroyed a turret. Who dare stand against me? Bisa nih. Slain an enemy. Rekolot. Our turret is under attack. Your team destroyed a turret. An ally Cok. slain Lord has been slain. Double kill. Nice banget. Shut down. Gila cok, jago Hayabusanya anjing. Waduh. Langsung mati nggak tuh habis dipuji. There is no good.
Untung gua stun. Untung cok. Your team destroyed a turret. Tuh, aduh, aman sih. Whatever it takes. Initiate retreat. Voice There English is dub. no good in Kenapa tuh? Suara voice dubnya Valentina kayak suara Sindel di Mortal Kombat. Suka gue. Your team destroyed Gue a kalau musuh turret. Valen mending nggak pakai skin. Yeay, si paling takut kecuri skinnya. whatever it takes. Nggak copy ulti Arlot dah. He will wake up. I know it. Nggak ada orang. Kalau ada orang kena tuh skill 2 nya. Jadi skill 2 dia nih bisa ngecek rumput juga ya. Still feel Kalau nyampe. warmth. Dengan catatan kalau nyampe. Everything. Waduh, ada Arlot dalam rumput, ada Arlot. Even time. Ada Arlot dalam heals rumput. to me. Udah pergi dia. And who suffered? The betrayed. Or the betrayed? Di atas bos. Ini gak ada yang ngukir atas nih. Woi. I don't mind Aduh. leading the Paxleys from a rise to a fall. Once Request again, backup. stepping into the light. Waduh, digas. An ally has been slain. Cerah. Sky-nya berempang. Aduh. Turret is under attack. Aduh. Ada konten fake sana, mana kelelep nih? Ya nanti ya. Besok kayaknya. Kayaknya kalah nih, nggak tahu nih. Our turret is under attack. Our turret has been destroyed. The enemy has slain Lord. Greatness arouses envy, and envy begets betrayal. I join. Waduh sakit cok. Saat ini. Balik bang. Oh, semua ada. Jebol. In one way and another. By Satisfying taking banget sih the denger ball, suara their Sky nih, cetas. Who Tarik bang. Temannya pada cover, jangan kelamaan. Temannya pada cover. is for the Tuh kan temannya kan. Initiate retreat. Aduh rame cok. Ini jadi. Cicir lah nggak mati loh pelangkonya. Ah elah. Aduh, tak ada damage kita ya. Nggak ada Hayabusa.
Comeback go. Gak ada Hayawar. Gak mati loh cok. Defeat. Tapi kalau ada Haya pun gak mati juga sih. Soalnya itu pakai winter dia tadi. Gak lihat item aku. I'm back. Halo Elzia. Kayaknya kita lanjutin besok ya. Lanjutin besok lah ya. Lanjutin besok ya. Bentar, ini Firman udah habis 5 game. Naik Fury sisa 10. Oke. My name, it will come to Iya you eventually. Parah timnya. Iya emang kayak begini bang. Kita sama aja kayak main solo ini nih. Sama aja kayak main solo. Ketemu Your musuh party inner 5. flame flickers Ya with namanya juga open such mabar. beauty. Dah dulu. Kukira bakal nemenin tugas. Enggak. Udah waktunya off nih. See you next dream deh. Ya bye bye. Makasih buat semua. Makasih udah nonton. BTW konten gua tadi sore ada Nana ya. Nana Skypiercer. Buat yang belum nonton bisa ditonton tuh. Aku off dulu. Thank you buat semua. Makasih udah nonton. Ih malam ini ada final bola cok. Off dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Salah pegang HP gua cok. Malah pegang Android anjing.